Ket ti makulak ma'am dagiti kuwada adda dagiti ngamin kang kanal nga open kuwa digijay. Ngem imbaga mo digijay taga-city nga wen ken mabalin ikkan iti pipe na takatno kastahan na open no kadijay dalom nga agayayos mapan jay safety tank. So, dati talaga kanal, sir. Iso talaga iti maangot, sir. Adda lata angot na ma'am dijay. So, dati iti nagbalin nga recommend iti biyang iti city health officer. Wen ma'am, Aside ka data, sir, anapay dagitay, adda ka di pay dagitay nakitam nga pasurahan or agamot dagitay pagkikapilan ka talaga iti social, sir. awan nakita min ma'am nga abot nga pagikuan ti dijay ngem sigon ti kuwa di BHW kada tanod mi nga napandigal malakad mi at nagaburan ngamin dijayen ma'am. Di abot siguro pagibilbilingan da nagaburan na sigod. Inaksyonan da siguro ma'am katun na makita ko na da siguro. So, nagaburan dagitay pangikapkapilan ka, sir. Wen ma'am. Ano pa iti nagbaling nga recommend da, sir? Mga rabid da pa iti abot tapon kasta kat saanan pa nga agangot no kasta nga agamin, sir. Awmot na ibaga kasi ma'am basta di jalat ibaga da ikan dati pipe na lat di jay nga mapan iti safety tank. Adda ngamin duwa nga safety tank jay ma'am. Kiti di jay ngamin paglabaan da kadakwa open lat ngamin mo di jay so peti may sa maangot ta talaga. So, posible nga ta, sir, nga dati pa iti may sa kadagiti mangangot o no maiyang angin na nga mapan iti asidog ka dagiti balbalay, sir. Mabalin siguro ma'am di jay. Ta isot nakita mi ma'am di kalman. Imo na dati, sir, adda ka din impadanon kin ka dagiti asidog di jay na pagtaengan wano kinyayo nga barangay officials iti barangay Nalbo kasektan pa lang ka dati nga panag, sir. Adday mo unan ma'am nga pinag-report di idi kwa napagam kada Kapitan Ruben idi. Ket inaksyon nami nga sigod ang nagdaldalos damot ma'am ngem ka mo tatata ag-report damot manen. So, ano ti action nga inarami di udi, sir? Minagaan mo ida? Wen ma'am kinasarita mi mismo di nakin bagi ma'am di owner. Anat inbaga namat pinyayo, sir. Ket ibaga damot ma'am nga dalusan da katno kas taon unay mangangot. Naminsan laka di nga ada iti nagreklamo kinyayon kada iti nga restaurant, sir, wano Mabalin do jak marino ma'am baka namitlon ma'am. namitlong. Oo. So, kada jay dagiti mo una, sir, anamot ti reklamo da iti kasi matlaan, sir. Kasi mat lang ma'am di jay mat tamang angot lat ma'am. So, ano nga ti mensahe, sir, kada ti pala nga restaurant pakaramanan pa yung dagiti residente iti barangay, sir. Ti kunak ko ma'am no adda man problema dito ka barangayan mi ibagada kadami nga barangay official da sinadaan kami matag aksyon no ma'am. Dati nga road restaurant, sir, ano mensahe? Ket ti kunak ko ma'am di jay laking kuwa di restaurant mabalin nga dalusan da nga nasayat ta para kadakwada mo lang ma'am talo adot mapan nga customer da aw maangot da di gad napimpintas mo lang ti serbi pinagkuwada no kadjay.